Deputy Minister jing dalam kat yang DCA Minister bak kunjuk tu AG jungi bagi officer nak Agricultural Department kalau bang ya tai ya discuss halo ka jing ya dei bagai ka Central Bill Act ba nang pas kata ka dei ha ko ka subsidy dia dia dah tak ada ya discuss dengan ya dengan pala ban ya tu ke discussion jungi dan ringindang ya kendu namar la ka aku la aibor ka state government ban free mikilu dan yang DCA Deputy Minister lo ong ba hakapor bang frame ni garul min se syong biang ka state government ba ngi district council ban pek bagi ta ki rule kin long pumno ban nak perklaim ban nak aibor ba ban kata ya ka powers and function jang ka district kan kumpulong mentang lo ong ini ba kani ka island ka state government ban snarul tingin pek hakirul kan namar kadang island keempat kod nang ailat ke state government mas naik kiru tingin pet hakiru kan akan hukum kan nimpal lah pada orang mentah ya mentah ikan 4 dan 4